بخواسته باشه. از دفعه تو ده. جبرامه جنگه سلاورست تماشاوان هجا. جنگه همه ایرو هرما کلکیه. هرما کلکیت که ناف سینور گنده حسینک گردای سر نافچه لجیا آمده. ابو مهکی لولات ما لجودی لگاباره لخرزانه لدرسمه هر وها لچول ولجه شوات درد کردن. دوی برنامه دا ام شواتا لهرما کلکی ابو دروجه دومه ام بگرد است. جنگه دست پید که. در لیجیه جخوا بو مهک دو مه لولات ما لچه کردستان جیب جی شواتم بوی رنگی درد کردن جگابار جودیه بگر زاگروسان حتانی درسمه نها دیسا دور هاتیه لجی وسا خویایه وکی دیمن دا جی خویایه آگره کی جوار و نها ولاتی جی کستن براستی جی از تنه هاتم که از تنه کارم چه بکم اوی جی نزانم تنه بلکه از دکارم دیمن اکی بسا بگرم هرم اکی برفره بسا گرتیه آگر وکی ود بینن بله جپرا چای بگر دست بکریه حتی اینها واره پورتو نها افدر واره پورتویه و جورجی کله جراته گوتن هرما کله که افترت کردن نابرا شکفت برخلین و باجار دخیانوس سر ریگه ها آمد و چولیگه مرف کار بجل سر خطا ری کاروان آمد و ارز رو مجی مرف کار پیناسب که افتر وکی من گوت هرم آوار پورت و کلکه و نوالا گومان جراته گوتن نها و دیمن داجی وکی دبینن نها باجی ته اب هرم اتکوه ناف سینور گنده حسینک نابرا گنده حسینک و انگل دایه نها جیه دیمن دا خویاد که او در کله ها کله که ابناره لوی داره هیه اب راستی جی مرو کله خنگیم دوه که از حول بدم جدستم چبه از هنک پیشی بکارم لی بگرم تماشاوان هجا نهاود بینن اف در لیجیه نها شوات هرما کلکیه از نها هاتن دستور اول از اینکه حاول بدم جو پیشری گرتنه لید به جبر دومان وجد جواری آگر از بخوای ضرار بدینم لیدارم از این موفق بازی ته یک جیتنه راستی یه هرم اکی گلک برفرایه بسر ریگه ها شکفت برقلین و گره داخلنوس ده نها از لکلک ما اف در سر ریا خطا کاروان ارزروم آمده نها از خواهی که دور بم راستی جی باد کرد جواره از شوی تقا بگرم از اینکه خار کم چونکه از تنه من اما از چه خار کم باشه ببیدارم همه بجه عالی که داده پیشی بگیرم حاولت از پیشی بگیرم لی با پیدا پرته با از لویج یه سکان کنم ها اما چه بخوار شده باشه بریم
Asi derfet da. از اینها ناور بدم از مجبورین که تافین اینها جبو من مربوط کاره بجا جی مانو نمانه یا دوی از ترخز از خواب بپارزم چمکی آگر جمز زودتر ته بله بود بینن چکی لور از زده دارستانیه جی شخواب بری وقتان جی اف در شاوتی به از وستان هزیک نشان بدم اف برماهین سالم بورینه لوا جی وکی چما دار سر کوکا خوشین دبه بود بینن لسر کوکا خوشین بیه و نها دیسا جی اف شوات لوی هرمه بله بود بینن وکی من گوت اف در جیه کی تاریخیه اف جی وک سارنجه سردما بریا زاین الور مایا الور کله هیچ کوناره هبون نها بود بینن آگر لوی دریه سام ادی از خواب بپارزم بله اجی نشانه یا دیرو کنه یا نها دیرو کنه و خوازای ما شوات را روبرو صد مخابه بله بله از خواب بپارزم مجبوری کس جیتنه تو انسان کیتنه بله نها اگر گش بو گش بو باجی ته راستی جی خونده بینم تماشاگان اینجا بله تماشاگان اینجا بود بینن نها هریم بن دوماره دمایه بله هریم اکله که نها شاوته براستی جی خمگینی صد حیف مخابن من دبینن افکادا قاسی خوا آسه قاسی خوا استراتژیک پیشی بود بینن دبه شوات را همو تنبه ها بود بینن افکادا پیشی ها شوات بر بیر درید مجبوری عزیزی پیشی دومانه برافم ev herêm dikeve nav sînorê gundê Hesênik êgirêdayê ser navçeya Liceyê Amedê herêma Newalê Goman û herêma Kelekê jê tê gotin ew ciyê duman zêde jê radibe ew bajarekî kevnar e kelehekî dîrokî li wê derê hebûn ser rêgeha xeta karwanan a Erzurûm û Amedê ye niha ev agirê di gelî da jî radibe ew der jî Newala Goman jê tê gotin dîsa herêma Kelekê ber bi xûça xaçkê ve niha şewat didome çend gundî niha hatin ji bo vemrandina agir sê çar kesên ji gundê Hesênik ji bo şewatê hatin bi rastî serê pêşî min bi serê xwe jî mihewil da ez pêşî lê bigirim ew qada ciyê wekî dîmenda dibîne araziyekî bê darûber heye wê derê hinkî min pêşî lê girt lê ji ber dûmanê bi rastî jî milber xwe neda û ez ji ber reviyam niha jî agir elkişiya jor ev herêma niha û dibînin hemû bi darûber e temaşevanên hêja yani agir bikeve bê derê merov zehmet bitefîne bi rastî jî ev ji ber ku salên borî da jî hatibû şewtandin niha ez wisa nêzik jî bûye nîşan bidim ev dîsa jinû ve ser koka xwe devî şîn bûne hemû hê devî me wekî bermahiyên salên borî jî ez dikarim wisan bûye nîşan bidim ji xwe li vir da jî wekî kifş e ev bermahiyên salên borî ne niha di navê da ji xwe wekî wilûr jî dibînin rûqalê jor ciyê dirêgî ceyranê heye ew der bêtir darên bilind hene wekî min got yani ev
هرمکه بدارو بره مها به تنبون را روبرو و براستی جی جبو مداخله کرنه تحولدانه کی بر بچارتنه یه لی مها هن خواجیهین گوند حسینی که هاتن جبو تفاندنه هیوی دارم موافق بو بلی مخابن خویایه آگر دجوارتر دبه او باجی ته وکی دیمه داشتی خویایه من آگرن ها گرتن کنترله ساعت دورا 12:30 شبیه ام به 4 کسانه هاتن ببخشن ناف دومانه دا از اینکه به حال جی کتن براستی جی جرلا مرد بیجه بلکی یک انسان تیرا تشتکی نا که لی ام 4 کسان هاتن موی آگری تفاند هیوی دارم اف حولدانا ما جبو گلک کسان ببه وک پیام جی و هر کس دهنده خدا لخوازای خودی در بکول هنبر پیکاتین بوی رنگی دنگ خود درخینه دنگ خود بلند بکه وکی ود بینن همو تف شاوتین لی جی شانازیه کومه لبر پیشی لی گرت قنه بجواشون ده دی آگر ایدی نچره
وکی دیمند دبینن اف در شوادن محول دال لور ام آگر ومرینن شو از انها نیشا نیا هرم بدم وکی دبینن روکال شینه لور جیه که ما پیشیل آگر گرتیه اف در جور شون دا ما پیشیل آگر گرت وکی دبینن هرم کی گشتی بدارو بره براستی جی به شبه هنکی باجی سکان بون یعنی بلکی بو سبب جو بو که ام جی آگر ومرینن براستی اف در gelek aseye ji ber vê jî binê dar û deviyan tev pûş û palax biye ji xwe li rûqalê hember jî wekî xuya dike ji wê derê re herêma Sekûyê tê gotin di navbera ciyê Şawatê û Sekûyê da geliyekî heye newala Goman jê re tê gotin ji xwe agir di wî gelî da me pêşî lê girt şevadin û ji ber ku derbasê jeber nebe niha hawurdora min wisa bermahiyên Şawatê binêrin temaşevanên hêja ev wek zindî xuya dikin lê dema meriv li jêrê wan mêze dike tevahî şewitîne hûn dibînin nîşaneya zext û zorên li ser xwezayê ev jî darekî dîsa şewitiye tevahî hemû bûye xwelî wekî wî dibînin ji xwe ev şînbûna daran piştî Şawatê bere bere de ew hişk dibe êdîna ji xwe ya girîng koka darê ye ji ber ku pûş û palax zêde hebûye wisa ew dibînin temaşevanên hêja ev bû du rojin ez li herêma Kelekê ev bi Şawatê re di şer û şebaşê de me bi rastî ev bû meyekî zêdetir e ez nexweşim nexweşiyekî zehmet min derbas kir bi rastî jî hema bêje ji du rojan rojekî ez li nexweşxaneyê bûm û niha ji bo ez bêm gund hinkî hewaya gund tenefûs bikim belkî ji bo tenduristiyam jî baş be ji bo vê sebebê ez hatime gund do danê êvarê me agahî girt Şawat derketiye li herêma Kelekê bi rastî gund jî ji bo ku însanê gund pirayî extiyarin temendirêjin yanî ew jî ji wan merû hêvî nikare bike lome ji wan naye kirin ji bo ku bên vemrandina agir hewl bidin vemrînin bi vê boneyê ez jî bi halê xwe nexweş min hewl da ez bêm ka ez karim çi bikim bi rastî ez hatim li vir herêmekî pozê Sekûyê em jê re dibêjin navbera Kelekî û pozê Sekûyê da newala Goman heye geliyekî heye ew gelî meriv dikare di wî gelî de ji bo agir vemrînin min bi wê boneyê ez hatim di wê derê de min got belkî ez bikaribim qenebe hema jî aliyekî de bezî ez pêşî lê bikim çünkî rezê gundiyan jî rezê gundê Hüseynik jî li vir rezê Sekûyê ji wan re tê gotin ew der jî gelek rez wê derê hene ji ber ku min got bile qenebe agir hinkî ji wî alî dûr bike ez wê boneyê hatim bi rastî ez hatim agir bi dijwariya bayê re bêtir agir dijwar bû ji ber vê jî min telefonê çend ciwanên gund kir ji xwe tevahî sê çar ciwan di gunda hene û bi rastî jî hatin hevalên me yê gund hatin ciwanên gund
em biçar kesan me pêşî agir girt qenebe jî aliyekî de me girt êca em berêvarê me agir pêşî lê girt û em derbasî malê bûn hema bi qasî me şîv xwarşûn da dîsa jî me mêze kir agir dîsa jî geş bûye saet li dora neyê şevê bûn em dîsa bi hev ketin hatin bi rastî jî hevalên min jî yek dijê nexweşên Covidê ne bû halê xwe ew hatin bi rastî jî ciyê xemgîniyê ye dema me rû behsa ev pêkateyên neyîniyê li ser xwezayê dike bi rastî jî çavê me rû tije dibin me telefonê îtfaiye jî kir ji bo alîkariyê îtfaiye jî nehat heta wek nîşaneyekê îtfaiye hatiye nîşandan lê sed heyfû mixabin alîkariyekî ji wî alî de ji me re nehat ji ber vê jî em bi sê çar kesana hetanî 12 nîvê şevê me agir girt bin kontrolê bi rastî ev herêm ciyê niha ez lê me derdora min ji xwe hemû şawitiyê evan derana her sal wekî sîstematîk têne şawitandin ev şawatên bi vî rengî yên li welatê me ji sala 1925 heta roja me ya îro timî didomin carna dibêjin agir ji cixare avê tinê çêbû piraze şewtandinê çêbû ji çi zanim ji ceryanê elektrîkê çêbû lê mîrato tenê ceryan û cixare kişandin û rê û dir bû piraze tenê li welatê me hene tenê li Cûdînê li Gabaran li Licêne li Xerzanên li Dêrsimê ne li her derê dinyayê ev tişt hene çima ev tişt tenê bi taybet li van derana têkirin wekî min got ji sala 1925 heta roja me ya îro ev pêkateyên zert û zorên li ser xwezaya me didomin divê em weke takekesî sazî partî her çi dibe bila bibe divê em li hemberê van bûyerên pêkateyên xwezayê evên neyînî em hemû li hember derkevin li pêşiya avên me bendav bila neyên çêkirin dar û daristanê me çol û çolistanê me çiyayên me deviyên me darên me xerzikên me divê bila neyên şewtandin divê em dengê xwe bilind bikin li hemberî van pêkateyên neyînî yên li ser xwezaya me bi rastî jî xweza bihûş de di nava vê xwezayê de bi milyonan bi hezaran ajal heywanên firinde yên kirkişo yên mar û mûr teyr û tûr her wiha çi bê aqil ev der qada wan e çi qas qada wan e qada me ye jî em weke însan ji axê ji xwezayê çêbûne ji ber vê jî divê em li xwezaya xwe xwedî derbikevin em weke ekîba jîngehê gav bi gav bûs bi bûs li xweşînek û nexweşînekên welatê xwe her çi pêkateyên neyînî li ku derê hebin xweşînek hebin em li wê derê ne ji ber vê jî ji ber ku ekîba me îro ne amade ye ez bi derfetê xwe ev dîmenan û ev bername çê dikim hêvîdarim bername ê mesaja me bigîciyê xwe jîngeh didome ev jî weke şelbût em jê re dibêjin şeva din me şelbûtên bi vî rengî wisa derxist û me pê li vê derê agir vemirand di dema şewatan da temaşevanên hêja divê meriv xwe bide pişt agir birayî ji bo vemirandinê nexwe meriv jê zerarê dibîne ji xwe dibînin li vir daristanekî wîsan asê ye ji ber ku her sal wek sîstematîk tê şewtandin
زیده دار مزن نابن وسط به خرزک و دیست شاوتین وسط به خرزک و دیست شاوتین جبر ویجی زیده مزن نابن ود بینن لور جیه کو ادی ما آگر ومراندیه بله خوزا برنگ خو خوشه وکی ود بینن او دارجی یک برماهی شوات دنه سالم بوری بله تماشاوانین هجا ود بینن اف خوزایا بهوشتی اف خوزایا رنگین به دست انسانان صد حیف و مخابن تشوتاندن و وکی نها ازه بو بدم نشاندن بکوه چروشه ادی روزی برب آقا بچه براستی اف هرم مرف گاوت تد نوا خوزای داوسان تشتی نینی بینی شوات ببی رنگی بینی تاثیر کی نینی سر مرف شد به براستی چاپ مرف تجد بن چقاس اف در قادا فرندیان جینگه ها به هزاران به میلیونان آجال و فرندیانه او قاس اف در خوزای میجی جینگه ها میجی نها اف قادا قاسی خوا آسل پشت نقیاد که بقاسی یک ده هکتاران هرمکی گلک مزن اگر دست من هات من چروز که آگر ومران اگر دست من هات من دیمنه کی گرد من دنگ خود بلند کرد لسر ناو اکیبا جینگه من دنگ خود بلند کرد دوی اف بلند کرنا دنگ ده هر قاده دا ده هر سازیه دا ده هر پارتی و ریخستنان دا اف دنگ به بلند کرن اگر اف دنگ نه بلند کرن ال همبری خزایا ما پیکاتین دوی رنگی هر گاو وقت بدومن نها جی از لیبه هر ما کلکیه از هاتم پشتی شوات من هن چاودرین خواه بوه تماشاوان را پار وکر هیویدارم من دنگ خزای گیاشتن و تماشاوانان بوان هست و رامانان حتی برنامه اکیدن لجینگه اکیدن بمینند خیر و خوشیه دا بخاطره و